Hadian bawan ke kelam na uknyang jingpang COVID-19. Sisnam kenti la kenjo habala pensange no e baro ki jingile akai omtang hagani gejela hanrei hakari India hi baro kowai. Hadian sisnam menta ha ki jela ki bala kham hiar ka jingyo ki briu yo ni uknyang jingpang suki ki yo ki hat ki la plilut bat haba pai pat chike jingile akai ka sarkar kala sha ban kilan met biang. Hanrei haban bud renti ru ye ki jing pata jong katnar ka koi ka kya. Hakani kata ya UPCN la pai kmat sha ka wei ka school ai jing hikai ka school ka badang supli dang kumbasis nam siteng mata. Hadian bak sarkar jela kelasha ban sedang biang ye jing la kai kilan met baper. Hagani ka kenti UPCN ulalit rong ha ka wei ka yeng ka bahikai ye jing la kai mixed martial arts ka badan halum ding so nong thamai shilo. Kani ka school ka balai kerteng ka Ferdi School of Martial Arts. Kadai ka belaseng do ba Ferdinand Suchiang, badu ba Sambor Milingdo, haka Sauterek, ubenai jeliau kesenam arajar kat kendai. Ya ka balawan menirap lang do samla lamprang karsano. Hadian belasya ban pile biang kumpala petha da kesorkar lembaga tenat kakot kakia. Hang neru la bani i ke jingbot berhenti kinong peniat yagi kendon. Kajing seng hi kani ka school ajing hikai ha kajing akai martial arts. Kadai namar bahaki ni arngut ki klorel akai kejela kim hon bagasap bagajing syampang jongki ha kani kajing akai kan sa tang haki. Henry ki kwa bene samle mekani syaki samla jong kabri uhnyo trap. Shua bang sing ini nga kemau ba ngapor bang alas ngawan hapo Bangkok kani ka world champion kidon kibenta ki ing chunga na krung kira kdia te ka tu por ngal sundu jingkermen te tu por ngal snyo ba de siyo gamla chu ban lekai te nga kwa ba ki wei pat kidon ki ban pateng hier pateng ken ki wei pat kin long kita ki usong kita ki cham mo usong ki champion ai jing lekai martial arts te sedang no bani keren badi sarsam badi Sambor Milingdo yong badi sarlam yong tong ini len okawai ini seng okawai ke school kan institute ma bangin aim sim ikhna bangin inde long gila ile kam de ban kutang hangi kan bangin sam ro giwai bari la sto ka arta kala yai mas kita gijing kidan kita gi ki tu pore badang pangbagani ka kerung rawan tu world champion jong jit kendo te tu por ngas la do jikremen kendiat temen tapat Malaysia te tu por ngila la perkat ken nga barisam badu badu lam mong ba in matagin sedang no ban form no kani ka wai ka institute bangan ya bu na hapo sorry kana mo gibreu kin sukma kiba kilong kiba no kadom ban police ni long kidon na sor ka suk ikiban ban lekai te kalong ka wai nim kwa iro ban bangin nang tangmangi ban lekai kani martial arts ni kwa ro ban ai ki wai te ka main focus jangi hi kamdei namenta ka ai ka iru ndai ka dei ban uplift lani ban ai man sim lam iki khna ki badan ka kata ka jingmut baki kwa ban ile kai lam kani ka chai game kani ka game la it's the most beautiful game long menta ka MMA kala stang man kiu bat kala su thit ha ka perthai pin dapat na do ki UFC na do one championship ki Bellator ki Pride and then what hai India ro ki ba promote kani ka MFN kung wai ni ki babha bapawnam na po Meghalaya thrai fi itu kum Anthony's aim itu dei wei ni ba I'm sim hai nga ban nang yai
ban yai tur syakmat ban ai kene jing hikai kena Hagani ke sekolah ai jing hikai ke jing akai karate, kickboxing, wushu, muay thai, bat jeet kunidu. Bat nalor ke jing ai jing hikai ki kena bat gi samla ke bran ke jing ang nuat banat yakon hagi lempung bapher. Naga bentaki kentai la ai jing hikai ru tang kumno ban yakon ban ya dai la dia la dadon ka jing sya thombor. Kini kene kickboxing ngila de ki coach ngila qualified coach ngila pendem ngabai sarlam na Muay Thai ro ngala wan di coach ngala de international referee ang taba kening ji kendoro ngala de champion ngala de ro ade master gatai ang ta wushu ro ngila de coach ngabai sarlam ngil kai gatai te kadien kening revolution la kai jong sarsam ngila pendem ga coach ro wa coach jong kening ka ngila pendem kening coach jong kening ka geruk kening ka MMA te andang ilai permission pat nago government te ki ngi haban follow ki certain SOPs te baru ki kena ki melak ban wan hak cuk por tinggal ai pihak nak ki timing men step lai wan kena kumba nyau prangot spongot kat belai men sngi ki don ki bon training kum ki fighters nyau prangot and then jan meet rukinan live session 4 baji hadu 7 baji and then 7 baji hadu sun and then ter kum ta hadu ngin dakhang hadu 4 baji te every session means ba kawai ke session kadang kumba max nyau prangut ki kena nomor ba kat kum ka SOP jang ka sarkar ngimla ban yai laj pi ti anda wat langi yo permission ru ngihap ban pej hi mar new knyang ngimtip lano un bet yano te ngihap ban long cautious Ha ka basdang ya ke school martial arts la sedang tang da khat sawngut kinong ila akai. Nrei menta bala penrong lang ya ke revolution mixed martial arts. Kinong ila akai kladon palat chispa san phongut kenthop ya ki kenthai. Kajingwan jonga syakane ka Ferdi School of Mixed Martial Arts ni ka Revolution MMA ningkong te kare nakabenta ka fitness jing sya ngamlong kom ba fi bangalong ko nimenta ning along jing sya iba khamsnga ma overweight de hadin ngala wat kila klinti komno bangin long ban khlan ai mo la so thu i komenta ka lifestyle ka trend mangide ban no ban maintain ourselves ban long fit de kani ka daw ngala join ya kani nakabenta ka fitness te hakaju karukom naka fitness bang kanaru hangni ngai i ki coach hangni baro ki kai ru namta ki self defense komno bangin ya dai le dia kom ki boxing ki kicking te ka taw ni la le kajung sngo jonga te ka la biang ni ketiar la kai i ru la biang te khamtam sarjingi Ferdinand Suchiang sa sambormi lingdo sarlam prang kharsano ni bi kai ngi ta ai kuble ki mo kila ai kat kene kalat kenti ban ngin kiung nyo la kan yo practice nyo mi khmat la kane mde tang ngi simet re ya kane kejela jungi mo ngin pau Wat lai kene ke school kilan met la seng dang ha ka shiteng snem jong snem arajar kat kendai. Nrei tang hadian kendiat banai ha ke rinsan Yakob akene ke jela Meghalaya. Kinong ila kai ke liyo ban kamai bon teli kita kema. Kenthop ek tak maksiar tak rupa patak renong. Hadin chisnem ba om shemladon chu gijingil akai no knyang jingpang COVID-19. Henrei tang menta kendiat tayo balap nlong biang ya gijing yakun. Hagaran san Yakob apreng gejela jong ne kathan chitelam ingi kablalong ha asam kinongil akai ne kene school kila job henriau teli kita maksiar bat santeli kita marupa. Kadba ha gijing yakun kablalong naduk kah nyau tarek aduk jipho tarek menta ubnai rempang arajar arpuwei ha Dehradun jong gejela Uttarakhand kila job sauteli kita maksiar bat arteli kita renong. Bat lada kain lang baro hadu menta kinongil akai na kene school kila job palat sau santeli kita kema. Hakajingnya dari jongkane long yang ngilai sim benta khamtam ngalai ngalai alam bagi ki kena nga bisa Ferdi bagi coach lam ngilai alam ki kena sabar bani compete kum sha Assam de sha Dehradun dan sha kaleng-kaleng mod within not is saying la apa ting la job bon ki cage fight
haduk ki cage fight and then ki K1 ring sports wat haduk ki grappling ru ki bangi borok sikata trai ngasngo bangi naya sadin tang bamantai trai ngila dan competition hi trai berkiwai ki MMA martial arts institute hane po Shillong ngam trai shu hi ba ngidang sadin te bat ka jingjob ngila ya job bun kumi weni no ile ka jungi kumanga bat pensingai bat kidan katuk aningot kumi melam ki bala long an bat u coach Roshan ru ki bala lan hakane ka long hakataka nong kumno pi ka position bani compete bat pila baki deki medal contenders kan ngas ngungu kamtam nang kong ai ublai ba ula I'm semingi bat borok system hakini ki por covid ru long what hapor bangi dang khang ru ni lang ba kini online classes bangi share lang ba ki WhatsApp group dan Instagram page changi ikna ki bani simbanta kum ki push up challenge dan ki pull up dan kibun ki shadow boxing gitu ter mo te kum kita kan ki kilat long bangi pen igi kena makin long occupied haki por covid Hadian balayo asngo we kajing say kathong joginong seng ya kaniga school haga batang hapo shisnam shiteng kinongil akai kaliyo khor palat saupusan teli kitakma kenthop ikitakma siar takma rupa batakma renong omla banlen bagi rang berkithayil akai kaniga jela jongiru kim saat dian show akan kejat jengil akai baladakum kini kirang dan mensiem kimi bon klempep ki khon jogo bri unyo trap ki bedan ki sap ki phong baper kenteng shan om tang halakari henrei wat shabari ru kumjo adalah sosnem atau sosnem atau jangan long saraf Ferdinand Sucheng. Emi turmen wala ala meu MMA ci arli teman pun wajib so. Itu emi yung giwala yung kickboxing ro dan emro remro. Dan emi shlong uca goti uca nompo. Emo ngata wi mana pa buluti kamu saraf Ferdinand Sucheng yo Ponsen lah siapa international kan tu tengah lek pak buat detail luti yang Sar Ferdinand Sucheng kena ora ya ora ya tamak siar ya ke India mau ya Meghalaya was now proud yang de man ni Meghalaya la MMA fighter sa try nadu ma join ta la don la jan chisne mi nadu basdang tournament la sedang jong ni ka state level ni sedang la tu ni kong do da din bangal la job adin bala yu da ngan la selili akai sa siapa bar mo ni karma jongga national dah din national ngal lechte kolong ka bajrong jingya inti da long strat sha da poi stay don jing la kai ba pair ka state kiwan te yabun ni da ngala stay bangawan fight stay ru yo ik jing job yo goal banga yo goal ka di musical form da aka kickboxing bat kalai ngayo no ngam siam job yung ayo Browns. Yes, go, yes. Punch him the helmet. On the helmet is okay, yes. Go,